سومر، مصر، مایا، چین دبرهمین اولین همو شارستانین کبنده هر دم تشین مینا هفهنه. خداین کو جوان رازیر و خوارن تی پیشکش کرن هنک جوان مینا نیو مروب و نیوا جالی هاتنه سیوراندن لی بلی دیگل وی که جی احتمالا کو همان تشتن نهات ببیراتو کسی حتی کو هن تابلتین آیدی سومریان درکتن هولی کو سومری بخواه مینا دست بیکا همو شارستانیان تی قبول کرن دمتنین سومران ده هن بشین وکه آنوناکی تین بناف کرن و واتاوی وکه بینجین جازمان داده کبه تی خواندن دمتنان ده تی قال کرن اف هینین کو جازمان داده کبن تشتین نزانن نشانی مروان ددن و برانبری ویچ تیجی تی قال کرن کو جوهرین گرام بها خوارن و زیستاندنه حتی اف هین دهن دمین دیار کریده داده کبن جیهانه پرگاله دگوهرن و دیسا و دیگرن سومری دواره آسترونومیه ده پت پیشکت بو و زانیاری کوانیا زیده هبو آنگو دکاربون گرسترک و سترکان جهب جهه بکن و توگرین وان بشوپینن مهرکه کو دکبه دوسا شاناناوی کو جعالی ریوبرین سومری و تیب کارانین هیه لسر مهره سیوراندنه که عایدی پرگاله روژه کو 5,000 سال بری هاتیه نقشاندن هیه لیبلی بجوده هیه که هجمارا گرسترکان جین کو امدزانن یک زیده یه گرسترکا کو وک زیده تی قبول کرن جه جیان آنوناکین هاتیه دست نشان کرنه حتی دبه واندشتین کو هینو به تکنولوژیا داوی امهیم بونه هایا سومریان جه هبوجی بریا آنوناکیان کو جبه گرسترکی هاتنه پیک هاتیه وسایه کو نویز پرگاله حقوقی چرخی حکومت پارلمنتو و گلک جوره درمان و هر وکیدن یکم جار جاری سومریان ده هاتیه دیتن لگور نویسین دمتنان ده پیشکتن اوان بسایا آنوناکیانه شهرستانیا سومریان المدرابوتان آنگو الکردستانا نهاجیانه دیگل بیه که امبراسی آنوناکیان ره تنین لبه روبرو نامینن شهرستانیا مایاکو به هزاران کیلومتر دوری بر لامریکایه و دیسا گلک آلین وین نپنهنجی و کهب و متل هشته آرکاولوگ آنگو شونوارناس دهن خباتین پارلمنا امریکای ده بهن پیکرین عجیب روبرومان پیکر هر چقاس به هزاران سال بری حاتمن چیکرنجی لسروان جلین آسترونوتان کو دروجانه دا تیب کارانین هبون بوجی مروب دکاره بیچتی مینا هیمانا خیالکی ده بیجه کیجان خیال پرز دکاره جلین آسترونوتان تینکو او ده پیشاروجه دا ورل فکرن وسا دیار کری خیز بکه او هین جواکین کلی دجین شاش کرنه امرو وان وکه خدا پجراندنه شوپین آنوناکیان لجیهانه بمایا و سومریان به نسینور داره دیسا دروبین عجیب کو ایروج وکه نشانه نازیتین زانین و لامریکا باشور به هاتیه کشف کرن یکسر لسیوراندنین آنوناکیان تی وان دروبین کو للوتکین شاین بلند و دنابندین چولستانین مزنده هاتنه خیز کرن با آرمانجا کو دنگی خواه بگیهنین هینین لآسیمانان هاتنه خیز کرن دشتا هری بالکشی اوه کو نشانه نازی یک سر دشبه شیوراندنین آنوناکین شارستانین سومر و مایای شارستانین اوقاتی دوری هف به همان فکاری جبو هینین جا آسیمانان داده کبن بیچتی دکن گلو ابوجی بالکشنای سیوراندنا خدا به وگوتنک نیزی آنوناکیان با آوه که نیوی مروب و نیوی آجال هاتنه چیکرن و دیساجی هکه راست هاتن به اب همو شهرستانین کو اب باوری لیهیه ده سردمین خدا بونه جواکین هری پیشکتی مینا شهرستانین مصر سومر و مایا ده همو شهرستانیان ده جی به گلمپری جه همو شهرستانیان ره خوارن و زیرت نظر کرن ده شهرستانیا مصران ده گلک سیوراندن به وی آوائی هنه لیبلی
Anunnaki çima hatin dinê. Metnên Sumerî aşkereyeketîne ji bê pirsêra. Li gor metnan ji ber ku zêr li gerehtêrka Anunnakiyan kêm e, ew cîhanê hilbijartine. Em dizanin ku zêr di gelek warên zanistî de tê bikaranîn. Mînak dibe ku xwestibin gerehtêrka xwe ji tîrêjên rojê yên nebaş biparêzin. Ji bo tedawîkirina nexweşiyan jî û dîsa ji ber ku raguhêza herî bileze, dibe ji bo serarastkirina asta germahî û rojê jî xwestibin. Weke zanistî îro em vê dizanin ku tozên zêrê û gelek hatine biçûkkirin dikarin tiştekî mîna tewqa hewayê ava bikin û ev tebeqe digel tîrêjên rojê yên xetere ji gelek bandorên nêînî jî biparêze. Heta di roja me de xebatên mîna vêya jî tê meşandin û dîsa keşfek din heye ku zêr organîzmaya mirovan tedavî dike û hin nexweşiyan jî baş dike. Dema ku mirov li sedemên bi vî awayî dinêre, li gor metnan Anunnakiyên ku gelek agahî hînê mirovatiyê kirine, hatina wan ya ji bo hatina zêran helbet tê qebûl kirin. Ji xwe dîsa li gor metnan temenê Anunnakiyan gelekî dirêj e û ev tişt bi saya zêran e. Sumerî gelek xwarin û zêr pêşkêşî xwedayên xwe kirine. Heman bawerî di şaristaniyên Misrî û di mayayan de jî heye. Heta wisa ye ku Firavunên Misrî dibe ku mîna ku ji Anunnakiyan hîn bûne, dema ku radikevin rûpoşên ji zêr datînin ser wecihên xwe û di jiyana xwe ya rojane de jî toza zêr li ser laşên xwe didan. Dibe ku li gor rêza stêr û gerestêrkan amadekirina pîramîdên ku gorên Firavunên Misranin bi Anunnakiyan be girêdayî be. Ya balkêş ev e ku şûnwarnas berî zaynê 3000 salan ango ji roja me 5000 sal berê li dora çemên Dicle û Firatê hin jêmayên derheqê derxistina zêran keşf kirin. Baş e, şaristaniyeke ku hê nû çerxê kişkiriye bi zêran çi dikir gelo. Li gor wesiyeta Ramsesê sêyem yê Firavunê Misrî daxwaza dawiya hukmran ji werîsê xwe ra di dokûmantê de nexşeya xwedayan ku dema paxir û zêr derdixin hene. Şûnwarnas çûn cihê ku li nexşeyê tê tarîf kirin. Li vir bi rastî jî cewherên kemnare hebûn, lê belê di derheqê zêran de rastî tûşopî nehatin. Vekolanên ku hatine kirin encamên ew xwest bandor ker derxist holê ku helbet li mirovên zanyar ket. Tu navê zêrên di madenên kemnare de bi dê hezaran salan berê hîn berî Misra kevin hatibû derxistin û lêkolînerên Anunnakiyan li ser van hemû encaman gihaştin vê tezê. Hinek berî mirovan hundirê gerestêrka me bi piralî vala kiribûn. Lê belê çawa li Spanyayê, İtalyayê, Maltayê, Ukraynayê û Bulgaristanê bi pîvekeke gelekî mezin duruvên eşkere û şopên bi dirêjahiya kîlometreyan heye. Mirovên zanyar gotin ku ev şop aîdî wesayîtên ku baran hildigirin. Helbet ev jî tezek bû. Ew zêr di serî de dibe ku hemû madenan bi wesayîtên xwe biribin. Rastiyeke balkêş heye ku di metnên Sumeran de behsa derxistina madenekî weke kevireke şîn ku nexweşiyê berbelav dike tê kirin. Kompanyayeke uranyumê di salên hefteyî da ji bo derxistina uranyumê li Afrikayê dest bi xebatan dike. Lê belê tê farkkirin ku rêjeya uranyumê li gor hesabê gelekî hindiktir e. Divê encameke wisa dernekete holê ji ber ku hesebandin pêkê masî hatibûn kirin. Li ser vî tiştî kompanyayên madenan ku ji berê da li vir li ser derketina uranyumê vekolane. Dîtin ku bi milyonan sal berê rezervên uranyumê hatiye qedandin. Ev çawa wisa dibe bi milyonan sal berê kî dixwaze uranyumê bi dest bixe? Tişta herî balkêştir jî cihên ku ev maden lê hene di metnên Sumeran da rastî yek ji wan rêgehên ku Anunnakî tê da derbas dibin tê. Kevirê şîn ku di metnan de derbas dibe
و جهوی تی تعریف کرن و نخوشی بلاو دکه تام جی اف اورانیوم بو لگور متن سومری آنوناکی جه هر چند هزار ساله که جبو هن پید بین خواتین جهانه هر کوتین جی با آگاهی کوهینی مروان دکن چرایه که لبر مروواهی را دخن میناک مروبین زانیار لعالیه که دیسکه که کو لحلا دارتان کولومبیایه و آیدی 6000 سال بریه کشدانا پتیکا دمغزاروکا دایکه دا آلیه دنیه دیسکه دا مرحله دا بشکرنا شانیان دا هراندنه آگاهی مینا و دمتنین سومران در جهه مروب نزانه به آنوناکین کو مروبین زانیار وان مینا فضاین کم ناره بناو دکن لیبله لهر دره گرفتیر که مهبونا شوپنوان ایدی جبرکو بویه تزککو نکاره وره پوش کرن و بردوامی آوه مراقی ورکو به آنوناکی کینه و دبکو بشک جوان قد نچون و دیسا لگور متن سومریان هنک جوان آنوناکیان لجیهان مان و مینا رپتلانین کو وکه نیمروف و نی فضایتین بناف کرن لدرک جیهان جیانا خواه ددومینن